Soke ozakwehlobo zami linjani kuzo zonke indawo emhlabeni wonke jikelele sesihlangana namhla kuhlelo ngisakhumbula-ke ngihamba la ejaka lidala-ke uBhongze. Siyabonga dade, uthe wena-ke hawu uzambhekela-ke ubongani-ke umfana okhanyele ngekakhulu ukumbhekele. Hawu dadewethu siyabonga kakhulu dade, siyabonga sisidade ngale ngase-England. Thank you very much for the love. Kuyabongeka mntana enkosi. Engani ngoba njalo sizakhangela-ke sivule-ke amehlo sibonga wena ngosekelo lenze lolu hlelo-ke sikhona apha-ke. Thank you very much lani lonke-ke libukeleyo emhlabeni wonke jikelele. Lolu hlelo siyavumela ukuthi ofuna ukuphosela-ke afuna ukuthengisa kumbule ngoba le night club, kumbule i-bed and breakfast, Airbnb, kumbe intombazana ufuna ukuzimakhetha ngomzimba wakho uthengisa ukuthi ojoba khawukele, siyakuvumela la uphosele lapha kulolu hlelo. Ngiqalisiba-ke nguSiphethen. Siphethen Ndlovu, kunjani my sister? Awu mina umama-ke le 52 ngiyakubelela Thisa. Ngikhumbula-ke ngisakhula-ke kudala umnyaka lo kumnyaka ka-1990 ngisazizwa-ke lami ngiyintombazana-ke encane. Ngifunda-ke kwesinye isikole kuthiwa yi-St. Faith. Lapho-ke ngahlala khona leli jaha ngisiye esitolo uCharles waqalisa ukukhuluma-ke bika amagama amnandi. Ngangazake ngenze lutho-ke, ngazibona-ke lokhu esibhalelana-ke incwadi ezimnandi. Athuma afika ajikele-ke egedini lami-ke ngiphendule kanjalo sibhalelana nama-exercise books. Kwaba mnandi, kwaba kuhle. uCharles-ke wagcina ukuthi ngelinye ilanga-ke sengisiya khona ukuthi-ke sengikhulile. Ngambiza-ke wabuya ngikhanga ngoba-ke umama wayehambe emfeni. Wabuya-ke sokumnyama sokusebusuku. Ngamlanda-ke egedini izinja zikhonkotha-ke umsakazi sangena-ke salapho engilala khona exhibeni. Yikho lapho aqalisa khona ukuthi-ke angiqedele ubuntwana bami. uCharles ngangimthanda okwamagama, wahlala kanjalo-ke sitshontshana ngapha ngifunda. Okwenzakalayo-ke ngabona sengumuntu osegula, ngagcina-ke sengikhanya ukuthi sengeqiwe inyanga. Ngase siyatshela-ke u-anti ukuthi mise ngumfana woDube uCharlie. U-anti wathi-ke uzamithiswa ngumfana-ke i-drop out njani esikolweni. Ngakhala wathi-ke kumele ngiyetshela uyihlo lonyoko. Wahamba watshela-ke ubaba uthi-ke umntwana sezithwele lo mama. Ubaba wathi hayi sizwile. Ubaba wabuya-ke wazingela-ke uCharlie lwana-ke. Ubaba wamgamula nehloka yikubothwa kukababa. uCharlie wahlala-ke esibhedlela-ke almost over a year. Wafa. Ubaba-ke wagwetshwa 12 years ejele. Ngasala-ke ngibeletha ubaba esejele lo baba umntwana-ke esengwashonayo. Ngiyukhohle-ke umnyaka lana ka-1990 waba umnyaka obuhlungu kakhulu kimi. Umntana msekhulile Thisa-ke. Ubaba-ke ngiyamxoxela ngesithole babakhe. Ubaba waphuma-ke ejele. Umntanami-ke ufe ngakhulumile ukhulu wakhe up to now sowafa lo baba. Ngicela-ke ungitshele-ke ingoma ezazitshisa ngaleso sikhathi. Wawuzithanda kakhulu-ke ku-radio. Sasikholisa-ke Thisa. Ngicela-ke ingoma leyana yathi ndilambile. Ingoma evela-ke kudala umkhithi. Sitshela-ke Siphethen Ndlovu. Yena-ke owabulawela-ke ijaha lakhe nguyise ukuba nase emithisa umntana bese esikolweni. Nayi ingoma yakhona. Shaya. Ayo.
naso ingoma evela ke kodwa Mkhize ingoma emnandi ethi ndilambile ingoma ethi sakhulu ithale ke uSiphetheni kaNdlovu yena ke ubhala ke esemzansi Afrika. Ngaphambili ngalohlelo sibambe inye ke incwadi lapha sibona ukuthi lo ntombana nguJoel Ncube. Joel Ncube uthi ke chiza uhlelo ngiyaluthanda ngiyambusisa kwamagama. Ngangabhala ke incwadi yami yakudala useZBC. Wayibala kodwa sengilolu duku futhi engahlangana layo. Mfowethu ke mina ke ngile 53. I'm sure intanga yakho. Asisonke. uJoel uthi ke inkeme engenzelwe ngunkosikazi wami sikhule singabantu yebo besihamba ke church ngaso sikhathi besangena ke iSabatha saphuma ke sabatheni sembona ukuthi hayi lapha ke sengikhulile lami lokho kwangisenzwa abadala angisekho umfazi lo Chisa bese ngile 20 years ngilayo waqalisa wazongena ke ichurch lezi zintsha ezabafundisi bakhe lezakhulu kodwa ngoman of God umama besonta sibili ngathi mina ngumkhulule kodwa ke endlini lapha besokuyinto leyana ukuthi ke sefuna ukusiphambanisa ngoba bengani ke umuntu ke osebona again yangikhona besolama strict measures ayenziwa lapha ekhaya sikhaleni ehamba umama bo Manyano hamba uthi abakhulekela abantu into yenzakeleyo umnyaka ka 2023 umama usukile ehamba lemandla lakhe labo mama besithi bona baya ke eMtare lapho le conference yakhe khona umama wahamba khona ngale ubaba lathi ngubaba athi papa umfundisi ebebezwana kakhulu ngoba uyakabuya siphathele ule plaza yakasiphathele ama vegetables kodwa ngendlela abazwana ngalo mama awuzange kube khona ukucabangela baba kwale Mtare angazi ukwenzakalani kwabuya ke ifoni yakhe yabuya yafa ngayithatha le phone ngisiyayilungisisa eluzeni abafana bami lapha ke edorobheni kumfana ke engimthanda kakhulu umfana kodwa ngutsotsi kodwa sotsotsi hawu ukuba umuntu omaziyo kobulawayo waselungisela ifoni eka mama wa retriever yonke into afuna ukutshela amanga mntakasibande ngubone lapha kunzima umfundisi emapunapuna engagqokanga longo kwami behlezi ngazobona ama messages ke le video bekhesana ukhanya kokunathwa iwine ngisuke lapha seliqondisa ke ePhumla South lapha ehlala khona ngisiya ukukhuluma lo mama ngabe ngimjikela amafoni lana ngambonisa ivideo wathi kwakuyi sketch bebesenza isketch bekuyi sketch akulalutho olwenzakalayo ukwenza isithutha kanje ngithe ngisuka lapha ngabe ngilubhekisa eluvembe lapho ehlala khona umfundisi ngamlanda ngathi ngicela aphume ngaphandle engazi ukuthi ngenzani ngathi hayi ngizokuthatha ke umama ke zokuhle ngamfaka ke emoteni ngadriver ngangena ke uKhami Road ke Sibanda ngakhipha ke imvubu yami ngambhalamba too good ngamchawa wathi uyaxolisa wachaza konke wathi uzanika ke imali engange $5,000 uyaxolisa ucela ukuthi ngingachithi ibandla ngamchaya ngathi uyenzeni wabe khuluma ukuthi hayi sebelesikhathi bethandana ngabe ngithi kahambe sa driver sabuyela enkonzweni yakhe wafika eSeven wanika $5,000 ngithe ngifike endlini ngatshela umfazi ukuthi kahle achaye phansi ngehlwane njalo lo mama leke unamanqi utha ngangimthanda khathesi ke siwabaleka wayegoli lokho mfundi lokho kula ichurch yakho nasela ndaba lakho Chisa yiko kwehlukana layo angeke ukhohle ke umnyaka 2023 lo suku lolana ke engadiscover inkalakada yento umama athi uhambe ke emhlanganweni kanti vele uyadliwa ngumfundisi ungixoleleke indlela embhala ngayo indincwadi yakho Joel kodwa ke hayi uburight ukuthi ubhale konke ukuze sikuzwe yekela mina uthele izingoma le ngoma yakho ungani kayisiyo wathi sibone ukuthi ngichaye yona yini hayi uthi wena ufuna I think yiyo Chimora le mana sikuchana ingoma yakho eChimora ingoma evela koChimora yiyo yeba kithi asas my trouble
Lingenzi njalo botsho. La ingoma ye-Afro Jazz, ingoma emnandi kakhulu siyithele ke uJoel Ncube ke waphoxa umfazi. Into zama-conference lezi bakithi asitsho ukuthi zirongo kodwa hayi khona ukuthi ahlawutha ama-conference kanti waye baba bengahambi labo mama bona kuma-conference akhona ama-church la hayi sazi onxa kuthiwa i-women's conference ayibe let it all be 100% women akula ukuthi ofather umbopapa umabafundisi umamaprofethi uyahamba yodwa hayi manje senyathi yokubikelela namhlanje Meli umele senyathi uthi mina I'm 33 years old uhlelo lo ngibone ku YouTube ngase ngubhalela ku Facebook awubonanga sembhale kaningi uMessenger awubali so umnyuzi wanika yiko ngusendele eWhatsApp mina imumelisa nyathi lapha eSouth Africa ilanga soze ngilikhohle ngenokuthi ke ngangikobulawayo so mina ngihambe ke eSouth Africa ngomnyaka ka 2016 ngahamba ngagada ke ebhasini lapha ke icoach ngahlala nomibhuti wasasihlale sonke waqasa uxoxa lami engitshela indaba zegoli eningi sahamba mina kwaba ngise South Africa ndanda ukuyabona uBheki boyfriend yami of nearly 8 years sithandana wanjela into ezimnandi kakhulu lo bhuti ke sahamba kodwa ngufisani lakathi sukhona ngufisani
So sikhamba ke laphana safika ke eGoli, wangitshela wathi yena, I would love you to see my place before you go. Ngamtshela mina boyfriend yami. When I went to eflatini lakhe, ngafika khona ngageza, kazange ajahe lutho, kazange athi ufuna ulala lami, kodwa wangitshela wathi I still believe ukuthi mina lawe we made for each other. Angujahe, I want to give you time. Uhambe ku-boyfriend yakho, but uyekwazi ukuthi I show to where I stay because I love you so much. Ngathi ngikubonile, ngithe ngikhona apho vele ngafikela ukungena ke esikhathini, wangincedisa wathenga izinto eShoprite, ama-pads wanika, ngafonela ke boyfriend yami the following day ukuthi ke ibhasi befile sengifikile ngoba ngangela ifoni ngathi ngayicicha engachajwanga. Ngamtshela ngisagadanga ngikade kuseni ngoba ngathi ngifonela u-anti kobulawa utamtshela ukuthi angigadanga ngigade the following day. So hayi wabuya wazongithatha ngahamba endlini kwangithola vele ngesikhathini. Ngithe ngifika lapha ekhona wayeshare labanye vele inhliziyo yami ngezwe ke engani ke akusatsho. Ngahlala laye laphana for 3 days ngabaleka mina ngabona ke ufisane. Ufisane wangijabulela kakhulu, ngamtshela ukuthi I think I love you. Sathandana kunje nje chisa sahle sahlanyisana, ngambalekela njalo ke i-boyfriend yami. Lakathi lokho ngila ufisane sengilomntwana oyedwa. This is what happened. This is my story. I'm Melissa Nyati. I love Fisane so much. Siyachata ngo-2025 ngo-December. If you want to invite siyabuya emchatini nathi. This story lesi simnandi. I've discovered ukuthi umuntu nxa ngowakho naso wakho so wakho. So wayenza ukuthi indle ngize ngithanda uFisane angikwazi, but I believe this was for the best. Ngamxolisa ke ejaga lami ke imele lapha khona ke ngifisela inhlanhla, but this is my man. I'm happily married and swavela ngikhaya siyathandana. Yeah, I tell Eva can do anything anytime. Ndala ngikhuza umfana wambongana abantu be careful ngegender ka Eva le. Ojoba ufuna umncedisa umfana ngoba kwesikhathi uzathela phakathi kwenkeme enkulu engakwazi ukwenza. So hayi sisi sitamhlophe kuwe nxa kunjalo siyabongela. Anyway uthe uthanda ingoma zika Dan Changa, into zonke siyazenzela bekumnandi. 2023 yayichisa lengoma uhlo wakhala ngayo ukuthi ke ufuna ibe yiyona liyana ke senilomntwana. Eish Fisane ulenhlanhla khombisa ebhasini tshela ka Eva khona ukuthi uyahlana le strange umuntu ebhasini sekhuluma laso sokukhonjwana satrust bani sas.
Awuzwa-ke ingoma sitshale-ke udadeke Melisa Nyathi. Uthi kwaba nesihlandlo noFisani. Mele noFisani ba-charter-ke ngoDisemba nge-21 September sebesikhona lathi khonapho-ke siyabonga. Melisa ebhasini, uthando lebhasini. Flirting ebhasini emadoda. Kunzima. Chipo Dema kumbe ngudema I think udema Chipo Dema. Unjani Chipo? Uchipo uthi mina-ke nguChipo nxa uthanda ukuthi gift umbuthi Sipho ngingapha mina-ke koBulawayo kodwa ngiyahlala Bulawayo, Australia, Zimbabwe, South Africa. I'm a business lady. Into khona-ke mina sengikhulile tshisa ngine 46 ngasidecide 10 years ago uthanda nomfana omncane. By then ngama 30 something, this boy was 22. Ngamkhuphula ngimthengela labo underwear yonke nje mfana lichapha ngamgezisa waba muhle straight umfana lo Michael ngoba ngangimthanda. Ngihlale laye ngahlala kweminyaka kwaze kwathi-ke sesilama 8 years. Ngoba wayesithi abangibo abangamfuni mina bathi ngumgogo. Kodwa ngimenze yonke into drive imoto engiyami ngamthengela lama Honda Fit akhe ukuthi asebenzise koBulawayo eyenza yonke into. Ngifly la ngihambe la koDubai. Izihlobo zakhe zingangithandi njalo. I know I was older than him only 13 years kuphela ubudala bami. Ngamdala ke nge-13 years kuphela. Fana ne-22 mina ne-35. So-ke umfana lo-ke nginomntwana mina oyi-1 wayemkhudlwana nje. So umfana lo uqalisa ukuthi-ke angifebele. Ungidelele kakhulu lo mfana esiyakhomisana ngamankazana ongama 2K kwakhe lokho ongamncedi ngalutho. Now he is old. Sebona kathi impilo injani. This boy let me down. I believe I invested a lot. So lezi mota leziyana sezisife ezinje. Manje kade sebengcinga. Kuthe last year wabanjwa-ke esegula. Wasegula wasesithi-ke ihlobo zakhe zathi mina ngimthelela umkhuhlane. Ngamthatha ngathi I want to meet you, let's go for check up. Sahamba sa check up mina ngaphuma ngi-negative. Yena wabanjwa lokho ngababuza ukuthi kuyini khona okulisithi mina ngimthelele. Ngoba ama-2K kwakhe omthelayo. Mina tshisa I'm very clean and I'm a very proud woman. Manje ngiyazisebenzela ngezinto zami. I don't want to see a man. Yebo abantu bathi ngikhombisa iziyami landlani, but laba abadala bayachaya bayahlupha because I've got bad experience nge-boyfriend engangilayo kudala. So I'm a very single and happy 45-year-old woman. I'm proud. Umntana wami ezigcinele sekhulile la-ke sengimenzela okwakhe yimi uChipo Chibo uthi bangazongidakelwa labo swine bentshela ukuthi mina ngigulisa umntana wabo. Na umntana wabo setholakele ukuthi uyazigulela yedwa ngoba ngamfuna uprove a point. I know I'm very clean. Oma-2K kwakhe sokwamnika umkhuhlane. Udakwa kabi nguChipo Dema lo. Nasi ingoma yakho Chipo. Uthi uyedwa. Benza kuzama ngithi ubongane but la uyabe umfana omncane kuye. Kodwa ngabekezela lokho ngokunika imali. Bongane.
nidelela nini ngaphandle ngoba nidla imali zenu notshwala dawakabi sokushaya thina seminyakeni asikhathalele kuthenga itho Nasi ingoma evela kumatamara ke uFreddy Gwala into eyenzayo sayizonda ingoma yabhala nguyozithuli ezotshisa sibanda udakwa kabi album elana phi ipindlela kamatamara kukhona okunye sikupheka lo Freddy Gwala esikhuluma nje kathesi kumele kuphume nje umnyaka ungapheli sipheka enye into ukuyipheka enzima nasi evela ebesitshala uChipo Dema nangu Siphatho Jele Siphatho ungaphi mama Siphatho indoda nje sibona ukuthi ubhaleni Osiphatho uthi ke emsakazweni wenu kunjani hayi lapha kwa Facebook baba sikho siyawufisa umsakazo kodwa basincintsha Osiphatho Jele uthi ke hayi mina ngidabuka eMatopo ezintabeni ngikhumula ngalunye ke usuku ke lapha obabaphuma sihleli ke endlini ethi ake ezibayeni kwangoma 7 ntambama esithi ke ufuna ukuyakhangela ke inkomo ukuthi ke inkomo zonke zingazikwanile lobo umnyaka ka1986 hawu umuntu omdala obhala lapha ubaba ke saloke silindile sathi ke ubaba usezibayeni saphuma samthalaza ubaba samswela sadinga sabhoda yonke indawo ubaba kabonakalanga wadingwa kasatshela abantu bonke savuke ekuseni kubhodwa yonke indawo ezintabeni zeMatopo kwakuba lekungahunga ukuthi ubaba ngabe ngumuntu ozibuleleyo amapholisa ngaleso sikhathi ayelochuko lemoto lezazidlula isikhathi leso besingeseKukura Hondi sabhoda yonke indawo saswela sayenkambeni sayemamochari ubaba wanyamalala ngalelo langa wahamba ke uDumisani Jele ngalelo langa asikwazi ukutanga kuzibela namhlanje siyakhala sesiswele ukuthi simthole ngapho baba sibuhlungu umuntu wasuke ngane esibayeni kodwa into ekhona sicabangela ukuthi ke ngoba kwaleso sikhathi kwakudlule ke amasotsha lana ukuthiwa yi5th Brigade cawunti inqela abamdobha esezibayeni bamthatha ngoba sathola ukuthi abaningi bafa bajikele emgodini kodwa kasikwazi ukuthi nguye yini laba abanye abajikele emgodini kasikwadla namhlanje ubaba ukuthi wabaleka waya ngaphi eGoli sathi mhlawumbe uhambile kabonakala sangathatha impahla athathanga lutho siyakhumbula ubaba uDumisani Jele yimi ke odabule uSiphatho Jele ubaba onitshengise emncane ngilabo 10 years up to today ngikwazi ukuthi ke kambe ngabe umdala ke ungaphi sifisa nje ngaba lolwazi umuntu okuthiwa ke nguDumisani Jele wayesaziwa ke kuthiwa ke nguseka Stampa ongabe mazi ke sisizeni ihlobo zami siyakhala njengomdeni sidabukile sikhalela ke ubaba bakithi besicela impendulo ukuthi ke ungabe engapi umuntu omdala I miss my dad so much ngizwa ubuhlungu ukuthi ngamvalelisa nje ethi ngiyesipayeni seze mfisa ukuthi ngahamba laye kwangona kaGodolwa lelo suku up to today we don't know where he is hayi indaba ezibuhlungu lezi
ngicela ke ezingoma ongangitshela zona ngibona ngani ngangijabulisa. Khethile ke umuntu wakithi wakhetha ingoma zabaningi. Kodwa ke ingoma zikhethileyo sibona ukuthi ke kukhona yini esingamdabulela yona ayithande laye. Khona lawo lezo ntaba vela ke uplatform 1 niye ingoma ke oyikhethileyo mangibheka lezo ntaba. ingoma emnandi, ingoma vele ethathisa abantu abaningi, ingoma evela ke ku platform 1 mangibheka lezo ntaba
Zingikhumbuza lavi wami. Siphathwe tshele. Uthi ke ingoma ke achada ngayo uyisengekho. Uyisemela bekhona emchadweni. Kodwa uyisonyamala lapho today kaziwe uthunga. Awuhlunge umfoka tshele siphatho. Siyabonga kakhulu. Hopefully one day answers abuya. Boni, not bongs, Boni unjani. Uboni umsimanga uthi kwaba le advert ke tshisa kwathiwa kule msebenzi eSaudi Arabia, lase Dubai, United Arab Emirates, nga-advertise agency yaRare. Nga-applya ke, ngathola ke umsebenzi lo uthi siyakhona le kuyasebenza singama-domestic workers. Ngithethwe umnyaka lo ubungamnyaka ka-2018. Ngalubhekisa khona leke uma-Arabs. Kata ke fly Emirates ngehlele ke Dubai lapho othanza lihlangana lo muntu ozasithatha khona. Sathathwa ngathola sekulamanye amankazana ayethethwe. Abantu abanathethrika lapha nabasithwana imoto wathatha ama-passport. Ngahamba ke sentwa ngemsebenzini. Ngafika kwenye indlu lapho ekhona mfoka Sibanda siyabonga osenzela khona singabosisi. Hawu! Into eyenzakalayo ukuthi safika sathola kwakungayisikho lokukhona. Fika qasa ukurechwa ngubaba walindawo labantwana bakhe engihamba asebenzela. No phone, no access to phone, no nothing. Baqalisa ukuthi kona kumele bangikagele emlonyeni. Awu Jesu Kristu. So into ababeyenza ukuthi kwakumele ukuthi ngakugagela emlonyeni ukuthi uginye ungekela khona phana aqasa ukuchaya. Ngaqasa ngisaphalaza ngagcina ngasaphalazi. Ngagcina ngasaphalazi. So kuyinjayelo ngemphelwe njengeslave. Sisetshenziswa urechwa anytime orechwa ngaso. I don't know inkazana okufonelayo when you raise the alarm and then wathutha omnye umama wase-escape wasibalekisa. Abanye babulawa ilaba bantu ama-Arabs. Sathathwa ke laba bantu ebe-shelter abasigcina. Interview yowenza lo mnkazana waseHarare, Lama was there. Ilibizo ethi ibona Msimanga asobizo lami kahle kahle, ibizo lami nguZibani. So sagcina sebuyile lakathetha ngesalo hlala lawo hlala labantu because of what I went through. Ngibuhlungu ngidabukile no justice. Kulabaningi abanye abafayo sisavele eSouth Africa naseHarare bafa khona ngale. Thina sarescue sungu-7 but lana indawo ngiyakhuza osisi ungatshelwa manje ukuthi uzosebenza uyabulanda ukuya bayisigqili salaba abantu. So be very careful. So angisayindawo ngikhona ngikela ngizidubekele ekhaya yimo obhalayo ke ubone Msimanga AK bani. Hey indaba ezibuhlungu lezo. Ngicela ke uchaye ke ingoma engazama ukuthi ke yenze into zibe mnandi kimi. Mana nguchayele ke eli lamasabathani yakho leyo icelile nxa ngitholile. Yes nasi. Ingoma evela ke kuChimora. They are back with the bang. Market City, the Tiny. Ingoma eli Lama Sabatani, My Way Africa, the album.
Ingoma evela ke kuthi Morris sithi ale lama sawathane sitshele ke umlaleli wethu besibhalele laye sibonga ukubhala kwenu ngapha kuhlelo ngisakhumbula siyabonga uNkulunkulu alibusise. Thank you for the support. Ukuze lathi sihlale sikhona lingakhohlwa ukuthi ke there are a lot of needs lathi esizifunayo. Besitshale ke ubone Msimanga wadlungu lama Arabs bamenzela ke izimanga bamenze into bezimemkakelele emlonyeni isigebenga isigedekeqe abathakatha ama racist amakhulu wonke lokho it was because of racism. Namhlanje icina thina ngoGreg Dube kunjani Greg uthi ke Jesus yakubingelela ke kuhlelo mina ke mfowethu kulento eyenzakeleyo ngikwazi ukuthi ngenzani umnyaka bunga 2014 ngathi ngubonile ke indukami ke yasuka yaqalisa ke ugoba engani sibayihuka ikhangela ke emuva yayinto ke straight kababa ngiyindoda emadodeni kodwa kwinto lokho kwaqalisa ukungani kufuna ukucija phambi kwasokugoba into khona ikhangele mina sorry baba into yakho lasigoba ikhangele mina umfazi uthi mina ngihamba ngahula angize ngiyehula nxa ngisithi ngiyenza lo ngakwami sokulobunzima nyana mntakasibana sengizamile izinyanga zithi kulomuntu wangithiyayo sengizamile ukuthi kambe ngathiwa njani ngoba ngizange ngiganga ngicanda umebu lo muntu atshontshe impahla yami ngaphansi wayisebenza bathiya yena umama sokulokuphikisana okuningi kwaphikiswana kwazi wathi umnyaka lo ka 2022 sagcina sesehlikele lo mama lo ke into le yangikhathaza kakhulu anje kumele uma operation operator ngesalu uzaqunywa lapha. Ngithanda ukubonga ubaba engimlayelwe kweChipinge ofika wangisiza kakhulu wanginatha ihlahla wangigezisa waqonda kwathiwa ke into yayivele semfazini uyaphika nakasithandazile kodwa ke nguyakwenzayo khathesi ngikhuluma nje wathathwa indoda kwamusekhaya plant khonani ngeke ngambone plant center ngihamba ngemota wazama ungcenga antu wayibalekile ke chisi ubuya kimi njani angilandaba ngizele la abantu abamnyama bagcina kodwa ayise ngiright anthathanga ngiyesaba ukuthatha kodwa ngiyadla emhlambini lapha ngiyakhonjwa ngilalela baso bangakuthi futhi yime ngikhohle iminyaka le benzima kakhulu kimi ngidiwe kakhulu kodwa hayi batshela abafuna inyanga le ngibasize inyanga yelapha le ngiyisarenda ngithanda ukuvalesela ke uBhonzi besikhotshe lo Joe namhlanje lapho ubuthele ngazo ukuthi uvela nga uBhonzi nguproducer amanjinela cameraman uye yonke into lolu hlelo ke igabula ngezathiya sibanda siyabonga dade njalo bona imessage yakho hopefully kuzaba mnandi siyabonga God bless you all cheerio till next time people you take care of yourselves and each other bye bye.
kwenze njani